Rabi sayina. Uyakhuluma uyatawu. Ngiyakhuluma. Mbona ukhali inyembezi. Ngigijime ngafika phakathi kwendlu othi uhlala uphila kuyo indlu yena ngabona indlu elamathamisa nqane ezibusiso indlu elobukhazikhazi phakathi. Ngase ngibone wena ukhali inyembezi wabihlathi. Kodwa ngibuza ukuthi kanti ukhalela ngase ngibuze emsweni waphakathi ukuthi kanti umntwana nawo vele wakhala izinyembezi. Kutheni kanti nkosiyami umntwana wakhala kabuhlungu umntwana oyinkazana wakhala kabuhlungu kangakehlisa izinyembezi eswela lo ngamthulisa kwasothi wakhuluma laye umbuzo ukuthi ukhalelani umncedise ukhalelani. Hayi khona leqiniso. Mina nginenkinga la emshadweni lapho engishadele khona. Right Rabi sayina. Lapho engishadele khona sibili ayisimo somnotho sihle kakhulu. Sihle kakhulu. Sihle kakhulu. Rabi ngikubonile lokho yana. Kodwa hayi indaba yenzalo ngani yehlula la emendweni lo enguwo. Awuzali wena ungwena zalo. Cha, mina abantwana nabo but lo baba engishade naye akakwazi. Ngakwenza kwaba imfihlo yami. So masi la emendweni sithi siyazama kwehlula. Sokuze kwafika kusigaba sokuthi abakubo kandoda bathi mina yimi nginanzalo. Kodwa mina yazazi ukuthi nginenzalo ngoba nginabo abantwana. Sayina. Ngazi ukuthi lingangisiza kanjani ngoba afuna ukulahlekelwa umnotho lo nokuhlala uhleli engihleli ziphezulu kakhulu. Bona imoto ule moto? Zikhona sebili imoto ayiyodwa. Sayina Rabi ngibone uhamba ngemoto. Ukhanya uboneka udriver ngase ngibuze isimeni saphakathi ukuthi ukwani driver wenza ngani ngase ngibona endlini yakho kugcwele isilver negolide kwatshengisa ukuthi ubaba ulungu baba ohlezi kuhle ubaba kulomntwana ngaphandle akanamntwana so ofisa ukuthi ngincede kanjani lapha wena ufuna ukuba nomntwana wena lomntwana labantwana mina nginabantwana ubaba akakwazi phela abantwana so akuchata phela sesa walobola ngachata ubaba yena akakwazi ubaba nguyongelanzalo manje indaba enjalo singayilungisa kanjani uyavuma yini ukuthi kalanzalo akavumi uthi mina yimi engine problem ungazaliyo ukanti mina ngiyazala ngoba nabo abantwana bami ya akulaba umncane umnakhe kababa ukhona yena kodwa akahlali la usemanzweni ungakwazi ukwenza wena lokho ngingazwisisi Rabi sayina esimeni saphakade ngithe ngincengisela emusweni waphakade ngakuthi ngincengisa ukuthi umntwana lo singamncedisa sithini kwasokuthiwa ngabe umntwana lo angathola omunye umuntu ongahamba umntwana lo umuntu lo amnike umntwana isimeni somntwana xa ethola isimo somntwana kube le ndlela ukuthi isimo lesiyana angasifikisa njani umyeni wakhe ngathi umntwana lo ngwakhe umyeni nalo umkakhe nalo ahlala laye kwasokuthiwa ngincengisa isimeni saphakade ukuthi ngibuza ukuthi inhliziyo yakho ingakuwenza yini lokho ukwenzela ukuthi umuzi wakho ugcinakale ngoba isimo saphakade sinitshelela ukuthi ubaba lokazali umntwana njalo uzakufa uzalahlwa legundwane hayi ngizimisela ukwenza noma yini ukuthi ngibe nayo umntwana so uzimisela ukwenza loba yini ngizimisela nenhliziyo yami yonke ngizimisela ngisenze ngisesimeni sokuthi ngizimisele ukuthi ngithole noma ngubani onganginike umntwana ngithi ngokababa lo ngishadileyo ngoba ukuthi ngilahlekelwe ngumendo nangumuzi wami lo nempilo esengijayelele hayi amboni umuntu ozaphila kuhle amboni angithi ngiyawuncengela esimeni saphakade uthi ngiyembuza idale ukuthi singalenza shithini nangu baba umntwana kuyakhala esimeni saphakade ayenzwe njani umntwana ofisa ukuthi ngabe uyathola nje into angayibamba esandleni kodwa igcina yabona lapho umoya ufuna ukungithuma khona umoya ufisa ukuthi ngikwenze kuyimi kodwa kuyabe sokufuna ukuthi la ube lesifuba ungibonge yangisho ukuthi nthini hayi lakho kulungile yangisho ukuthi nthini hayi ngikuzwa kahle ngoba nxa sengikwenza kuyimi kanti yabona umbona nyabe ngichachile kuyabe sokufuna ukuthi hayi man Rabi umoya umfundisa ukuthi ungaba lesibusiso ngokunika umntwana ongumfana okuzajabulisa umoya kabani khayena baba lo ohlala la kodwa sokumele ukuthi ube lesifuba hayi isifuba ngilaso ngoba ifavor angikwenzeli loba mbani lokho hayi leyo ifavor ngikhangele ngabona inhliziyo yakho ukuthi sikhale yakhala
ngase ngibuza ukuthi kade ngiyenze njani ngimncede njani ngincedise njani. Hayi lapho mina ngizimisele isifuba nginaso lapho lingangithemba isifuba sibi nginaso kube kuphatha kwamnani phela nokubonga hayi ukubonga sonto nje enganisinda. Right, uhambe umele phandle lapha ubizo landelayo ngizagcinela ngakho.